Kilas dari kadahoran. Mau dapat nanti bapak. Sini dah. Siguro kuah siguro magkano kung pinangga sini dah. Anong napipesta? Magpesta pa rin naman. Nasa kita magkano nga kami ng ida. Ano di ba lang pinatali? Kasama siya dati kaharawan. Kebetulan kami jara kuwakat ka. Hindi dalam namin naroon. Jadi waktu kami magpesta mo pa rin. Mungkin bapak udah dan tandarahan. Gurunya matinong mga kapauda. Dapat pauda. Wala dong pesta kay botok ki paribat kidoko. Kami aja dong pinililat ka. Jadi itu siguro puas siguro magkarang ngayon. Kung memang lulu aku bapak udah sini. Aku harus bapak udah kon. Siya teleponan ng narabo. Alin ang kasama niya. Iba dong siya kado kita ikon mas damay tadi sa kumuro. So pajumpa kita paribari di alis. Mungkin masih tegorak kita di pangaraptuanan. Alin basado Tuhan. Ipadomo kita sa darion. Kami na jiara do. Jadi persaudian masuk dia mau lihat tema di tukata di leon ari natiu sa darion. Aro berjudo ake martangyang tu dia bata di leon kiurnian. Jadi marga ama kale tau ade ko odo be marga ama sila sugu ni. kasure masuk ade masuk ade biasanya akan bantu kale masuk ade ba Sila sugu ni. Baru son. oh ade Teman itu lah. Anaknya sih mah masa mana sih? banyak kami Oh, lo kok aku sian kono. Datang kono dari si saragian. Oh, lo, betul apa tulangan udah? di puluhan tahun jadi hola kita ade masa Batak Bah, masa ro. Batak anak Batak kita nunga majalo pasu-pasu sian joro di Batak aku na bisi nunga sai haposon ni ade hatuaw nama ama ho ya di rumah tangga mo na di ba isoro kami at kamu may mangulosi badan mo mangulosi so mananda pa niyo pa sa may na tubuh hari ara di holak tulang ihuka sa tubuh na anak pa ho paribat ko nama sak boru nama Matutu. saat itu may nasahat ko panggabihan nung asahat manjalo adat na dingga ko di kasahat diwan kasi sa matu panggabihan musik, kalau musik tidak sabungan, atar majoget di doon namang termusik.